Oras selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalohita rigapan sigano pari bani panurang sokoton. Pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih Bapa bani pakas somanen apapan ramotionmu bani guluh nami. Bani panurang sokoton siolo muka guluh nami. Pasu-pasuam hatamu na siolo jolon nami. Asig gabi suluh main bani padalani guluh nami sa ganjang nyeron. Bagas anak mo to Diyos Kristuan namin dalam rapakon tungko namin. Amen. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Regapan sigano pari bata bani panurang sogoton. Rabu tanggal 10 Februari 2022. Ay matar surat bani buku Sada Musa. Binduk 46 ayat 7 das kubani ayat 4 na makatahon sanon. Dopai ni ma. Aku do na bata ni bapamu. Ulang maho mabiyar tuwat hutanoh masir. Ay gabi bangsa na bulundo ho tupakon ku icay. Ho hasomani pe ho tuwat hutanoh masir. Anja arah konon ku do ho takok magira. Anja si Joseph do na manutup matamu holi. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus tu ibagas paralani guluhta ibagas tahun on do memasuki ari napasiakon badi bulan na paduahon lang tarbahen lang tetap OPT ne adong hagobiron bahkan biar pasal ahado na sioldo pakononta ibagas tahunon tarobi maay use bani panorang parpudion lambin roh dorasin do use kenaikan ni pakorhon ni pandemi COVID-10 siah varian baru aima Omicron. Jana isikolah-sikolah pe duma itu tapkon use nadopongga masuk pertemuan tatap muka jana yoruima use sonari tene jana adong bani piga-piga daerah itu tapkon mahomani PPKM level tolu. Nah totu na masaon boy do humani membain hita bimbang atape boy atau ganggu uhurta pasal sonah do tongon parguluhanta hulubian nyarion. Songon na bata na manotapkon uhur ni si Jacob bani panorang ijia sanggah iarahkon ne bata bani panorang ijia masama lohi maningting itano hatubuhan ni ing maningon itadikon doai janah lau ma iya hutano masir laho majupahkon anak ni si Joseph icay. Na totu bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bagal tumanglo parutulon ni Jacob bani hata ni nebata sangga isuruh ma iya lau hutano masir. Ba tubuh ma ibagas uhur ni sonaha matongon onggado opung ni gabi jabulun ijay janah Jacob pe doma matua marumur 130 tahun toto mardingat mahomani iya bani parinangon ni si Rahel na marujung guluh ibagas pardalanan janah adong dohomani tubuh ibagas uhur ni sonaha manani huli anak ni pe ijay pasti ma do mamaragu haporsayon ni lang behubani na bata ia porsaya janah ambah ni ay use tubuh do huma ibagas uhur ni si Jacob bahasa halay duma buwe na ijalo atape buwe artani rama tongon anak ni lang besay idingat be law mulak hutano hatubuhan ni. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Na bata patotapkon janah membutuh ahana ihulsohkon atape na ihabiarhon Jacob ibagas nalaho bikat ma iya hu tanoh masir isuruh na bata. Halannya ay na bata makatahon ahudo na bata ni bapam. Artini ay maningon do tenger uhur ni Jacob. Bahasa na batado na duma mambubai babani janah paluakon
kumbani haganupan parutulun na idupak kon ibagas parguluhan. Janah nebatado ay manebatana tetap manjolom janjini hubani bapani. Janah nebatado na manjolom janjini humani baga-bagani humani dopak si Jakob. Ase maningon do jolomon ni Jakob baga-baga ni nebata. Bahasa nebata ay ma nebata na setia. Napadua kon bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas buwe ni si pikir honon parutulon ni Jakob ay yatahon nebatado hubani. Ulang humabiyar. Ulang humabiyar halaniaha. Halani takasdo iboto nebata. Aha nagabe parutulon ni atap pesidopak konon ni. Pasal on bapainang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Lang isalah kon nebata si Jakob. Pasal haganup parutulon ni ay. Atap pibuy subuton ta keragu-raguan ni ay. Ibagas nalaho manlakah iya hutanoh Masir. Tapi nebata patuguhkon hapor sayon ni. Ase Jakob lang porlu mabiyar. Bahasa ibagas pagkasomanon ni nebatado iya. Ay maase isobut tene bapenang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Huhasomani peho bikat hujay. Artini ay pagkasomanon ni nebata langsangga itano hatubuhan ni tumang. Pagkasomanon ni nebata lang pita ibagas padalanan ni tumang. Tapi pagkasomanon ni nebata sadia dokah pe si Jakob tading itanoh Masir. Nebata marbaga-baga. Nebatado na makasomani si Jakob ijay. Janah nebatado humani na mamboban mulak use iya. Atape takok magira mulak use hutanoh hatubuhan ni. Artini ay gat ni adong bumbang niuhur atape keraguan. Dihut do age pasal parujung guluh ni. So nahamanani. Jadi normal do ay tene bapainang. Normal do ay ang guhita may bagas guluton. So nahamaaw na ni holidup ko si mate. Ya. Lang sadahal na aneh ay. Normal do ay. Na ijon ma ibere ne bata panotap hubani si Jakob. Bahasa bani dop marujung guluh pe huli iya. Lang porlu mabiyar si Jakob. Halaniaha nebatado nebatani na manggulu sonay agena mati. Artini ay bobanon ni nebatado si Jakob use mulak hutano hatubuhan. Jadi lagi paturut nebata si Jakob isuanhon atape itanomhon itanoh Masir. Bahkan na luar biasa ni bapainang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ibalo si nebatado humani keraguan ni pasal ni ombani na dumamaragu hapor sayon ni. Nebata manobut bahasa bani parujung guluh ni ay pe magira. Atap atigan pe iya marujung guluh. Si Joseph do na manutup matani. Artinya ijon mapatridak konon ni nebata hubani si Jakob. Ahanay habiarhon si Jakob. Haganupan ay ibere nebata balos na suninjingis. Natutu sonay mahita bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bahasa na porluha pe ni ibagas parguluhan taon maningon do togu urta. Bahasa nebata totap do ijolom janjini. Ijolom do bagah-bagah ni hubata. Anggo nebata marjanji ibagas tahun 2022 on. Nebatado na makasomani hita. Jolom hita mapoltik ay. Anggo nebata marjanji hubata ulang homabiyar nini hubata. Ase ulang mabiyar hita. Janah porini pe adong sura-sura ni hurta. Bahkan nani holsoh konta. Dingat kita ma. Maningon do tetap HP ni. Marpangarapan martengir niuhur hita hubani nebata. Bahasa ibagas parutulon ta ay. Bahasa ibagas atap ahap ni habir hita termasuk pandemi COVID-10 sia varian Omicron sonari ay pe. Nebatado na makasomanita ulang mabiyar hita. Ay ibagas gubir taay, ibagas biar taay. Nebata sandiri na maningon iya jam kon hita.
na menjagai na menramot kon hita ase maluah kita jana bani parujung gulu tape atape parmatet tape maningon do HP ini dingat kita das kubani nama tepe hita maningon do tetap martengir nyuhur hita bani nebata ai ibagas parmatet tape anggo tetap do hita ibagas tengir nyuhur jana porsaya bani hata ni nebata sandiri do membeban mula kita hutano hatubuhanta aima surga hasonangan in amin martonggo makita. Terima kasih Bapa bani hatamuna pondok in nadok manorangi ur apa pikiran nami asi ajari hamahan nami marhiti tondumu nama pasig in marpangarapan songon si Jakob naman jolom politik bagah-bagah na humbamu sonay mahumani ibagas guluh nami dauh matongon uhur biar hanami terlebih ibagas naman dopa kon pandemi nuan on asi tetap tarbahen hanami memuji pasangap kon ham marhitihun di guluh nami si ganupari amin. Hidup ni hur ni Tuhan Yesus Kristus pakon holong niate ni nebata bapa apa persoran ni tondo na pasing ma nama kasomani na siam haganupan amin. Oras mabata ganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus labin marguguh matotap kita tongon tene por ini pe itongah-tongan ni pandemi COVID na lambin meningkat tapi tenger uhurta nebatado na menjaga hita ase ulang mabiar hita na perlu aima tetap jaga hita protokol kesehatan jana dalan kon hita aturan-aturan nadop itu tahkon nadop itu tapkon pemerintah ta horas salom.